Watoto walikuwa wanajua jina tu, wanajua jina ya coordinateur, wanajua jina ya gouverneur, lakini walikuwa hawayamuona. Si vile? Si shangwe kubwa? Mpige tena basi. Hatutakuwa na mengi ya kusema, kwani tuko na wakubwa wa ngazi zote. Tutakaribisha administrateur wa territoire yetu ya Ruchuru, ndio atapresente wageni na atawapatia orodha ya siku. Mimi sitakuwa na ya kusema. Hii inakuwa safari yangu ya 7 kose kufika hapa Rugari. Narababwiye ko tuzagera hano tuzanya abayobozi bose mubamenye. Hari ubwo tubeshaga ichama chacu kikesema kitu kifanye nini? Walituambiaga watatutengenezea barabara. Leo si ni kweli? Mnaweza kuwashangilia wakubwa wetu. So mimi sina kusema, nitapatia babangu gouverneur wa province ya Nord Kivu. Ntabwo mwakwishimira bashitsi. Hamwezi furahia bageni. Leo tunafurahi kufika Rugari, lakini mimi niko na deni ya kukuya hapa Rugari kuongea na nyie. Siafikaka hapa kuongea na nyie, ni zule wakubwa walisema tukuye nabo. Leo wakubwa walisema tukuye nabo bakuyeona hii vitu vyenye viko nafanyika hapa. Waone barabara yenye iko nafanyika hapa, ndio maana tulikuya. Lakini mimi sikukuya batembelea. Leo tulikuya na tunasindikiza wakubwa. Viongozi wetu wawili wako hapa. Uko coordinateur politique a joué na iko chargé na ni president wa M23. Bertrand Bisimwa, si mlikuwa mnamsikia? Politique wetu wa chama chetu ndio mwenye iko na neno ya leo. Habari yenu? Nzuri. Habari yenu? Nzuri. Muko mnasinzia? Ndio. Mnasinzia hii masiku? Ndio. Na furaha sana moyoni. Tunashukuru Mungu. Ya kwanza tunashukuru Mungu juu leo tunaonana tuwasalimie. Na tunapigia asante kutukaribisha mimi na mwenzangu Bertrand, ndio coordinateur adjoint wetu wa AFC M23 na pia president wa M23. Nataka asimame awasalimie na mpigie mkono. Asante sana tena mwenye atubeba hapa jua, na pia tunapigia asante delegation yetu yote iliyotusindikiza hapa leo. Mushimame musalimie watoto wa Rugari. Ndoa yote sana na vita ilipita humu. Hapa tunajua ilikuwa l'un des centres ya ba FDLR. Hapa ilikuwa insécurité. Hapa kukua usalama. Lakini leo nadhani watoto wa Rugari munasinzia, na hiyo tunampigia asante ba force de sécurité de défense yetu, kuanzia na coordinateur militaire naye chef d'état-major. Tumpigie mikono. Pia vita imeisha. Na jinsi vita
vita imeisha. Sasa tuanze kazi ya maendeleo. Tunasema Kifaransa development. Na ndio unaona tulibambia gouverneur wenu alibambia atabajengea barabara. Si leo munaona kazi gisi naanza. Kazi hiyo haitaisha hapa, iendelee kutoka Goma kwenda mpaka Butembo, Beni na kupanda Ituri ya tatu ni kuwaomba barabara inafika, pia tutume watoto masomo. Na tena ya mwisho ni habari kuambia niye hapa Rugari na Ruchuru tumepata usalama. Lakini sio kusema tutaishi hapa. Ifo Kongo muzima tuilibere, manake tungali na kazi mingi ya kutoka. Leo tulikuwa Ruchuru kwenyewe, tulianzia tulienda Masisi, tukaenda Sud Kivu, Goma, Bukavu, na leo tuko tunaendelea kazi ya liberation, sio tu Nord Kivu, sio tu Sud Kivu, tufike Maniema, twende Ituri, tufike Chopo, Tanganyika, Olomami, Okatanga, Kolwezi, tutaenda mpaka Kasai Central, Lomami, tunaenda Kasai, tunaenda Kasai Oriental, Sankuru, na tupika hapa kote Equateur, manake Chwapa, Equateur, Sidu Bangi, Noru Bangi, Mongala, Ouele, Bazuele, na tufike Bandundu, manake Bandundu muzima kuanzia Mai Ndombe tunapita mpaka Kinshasa, Kongo Central, na njoo sikusahau Kwilu na Kwango. Joma 26 province zetu hiyo inahitaji tubalibere gisi leo Ruchuru en general na Rugari imekuwa libere. Asante sana kutupokea leo, tuko pamoja, tunafika kuona hiyo makazi. Muendelee development mashamba na watoto baende masomo, basifuate bajinga benye bakimbizi baliende. Asante, Mungu awabariki.